Snatch, Zdrpi i beži. Ovo je meni jedan od najzabavnijih filmova ikada. Okretan je, brz je, šaren je po pitanju profila ljudi koje srećemo u njemu. A s druge strane i nije šaren ako gledamo kako izgleda, zato što je onako londonski si. London. You know, fish, chips, cup of tea, Mary Poppins, London. Ovaj drugi film reditelja Gaja Ritchija. Prvi film je Lock, Stock and Two Smoking Barrels, koji je, u njemu meni nekako njegov izraz deluje još ne toliko razvijeno koliko u ovom filmu. S jedne strane, izbor glumaca je homogeniji, samim tim film nekako deluje ujednačenije, dok u Snatchu postoji jedna veoma šarena paleta glumaca, jedna veoma šarena paleta likova. I onda to ja u prvom filmu nisam zapazio što u ovom filmu zapažam i zato mi je ovaj film zanimljiviji i više sadrži, a ne previše. S druge strane, filmovi koji slede nakon Snatcha, meni se samo još jedan dopao, baš da mi se dopao, Rock and Rolla. On mi je onako baš bio po meri, ali ostali filmovi su mi nekako preskupi. Kao kada mafijaši zarade previše pari, onda obuku gajbu u tigrovinu. Slika deluje nekako previše oštro, previše HD, 4K, previše su skupa odela. I onda samim tim ovi ulični momenti koji su u ovom filmu toliko upečatljivi tamo prestaju da budu. Ovaj film je taman dovoljno mafijaški prljavine uglađen. Mislim, dopadaju se meni svi njegovi filmovi, zabavni su oni, samo ovaj jedan je savršenstvo. Harizmatičnih glumaca u ovom filmu ima jako mnogo i neću ih sve nabrojati zato što ih ima previše. Pogledajte listu, nabrojat ću samo 3. Glavnog lika Turčina tumači Jason Statham. Jednog od sporednih likova Cigu tumači Brad Pitt, koga spominjem iz 2 razloga. S jedne strane zato što ako ga spomenem, ako znate da je on u filmu, veće su šanse da ćete pogledati film, a s druge strane on je u ovom filmu jako, jako dobar. Jako dobar. Poslednje ime koje ću da spomenem je Rade Šerbedžija. I on je u ovom filmu i nije sporedna uloga. Mislim, svi su sporedne uloge osim glavnog lika, ali s druge strane jedan je od onih najbitnijih koji nose film i bez koga film... Evo sad sam zamislio kako bi izgledao film bez njega i mnogo bi falilo. Šerbedžija igra Rusa KGB-ovca od koga likovi s vremena na vreme kupuju oružje. Onako, gradska legenda koga svako zna i koga se svako umereno plaši. Nekako je veoma zanimljiv osjećaj gledati film ovog kalibra i videti u njemu nekoga ko s vremena na vreme hoda istim ulicama kojima ja hodam. I odlazi na ista mesta na koja ja ponekad odlazim. Nekako sve to čini realnim. Priča se vrti oko jednog dijamanta i oko ilegalnog boksa. Glavni lik koga tumači Statham je boxing promoter. What do I know about diamonds? I'm a boxing promoter. Pronalazi talenat koji će da... I pronalazi ljude sa kojima će da... Ne razumem su boks. Igrom prilika biva prinuđen da koristi Brada Pitta kao jednog od svojih boksera. Mislim da s time ne otkrivam previše. Reči koje izgovara Brad Pitt u ovom filmu. On je kao cigo i ako razumete dobro engleski, nećete ga razumeti što on priča, ali će vam biti izuzetno zabavan. Onda ćete pogledati film ponovo i probati da ga razumete i nećete ga razumeti 3. put isto i onda ćete shvatiti da zašto biste vi razumeli ako ostali likovi ne razumeju. Zato što je to fora sa njegovim izgovorom i sa ljudima koji se kreću oko njega da oni govore tako nerazumno da bi mogli da prevare ljude sa kojima rade biznis. Ovo nije neka uloga puna patosa, iako ima i toga. Nije nešto za šta bi bio nominovan za Oscara. Mislim da nije bio nominovan za Oscara, nisam proverio, ali mislim da je posao izvrsno uradio. Dijalog je savršeno skrojen. Nisam siguran da li da ga poredim sa Tarantinovim dijalogom, zato što nekako je isto toliko vešt, isto toliko jak, isto toliko zanimljiv. A s druge strane, mislim da bi bilo malo kao porediti
čokoladu sa lešnikom i čokoladu sa karamelom. Na vas će se srušiti lavina retoričkih pitanja i veoma veštih ironičnih odgovora ili glupih reakcija i to je veoma zabavno, meni makar. Ako neko ne voli britanski smisao za humor, onda... Znate kada se sa nekim svađate ovako u realnom životu i onda pola sata kasnije vam padne na pamet, da sam mu to rekao. Zabavno je kada u filmovima to dođe odmah. Šta vi mislite o ovom filmu? Jeste ga gledali? Jel ga obožavate koliko ja? Ili je vaša reakcija na njega ravna kao palačinka? Ćao, ćao!